interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime soon. The press are on our tails constantly. All one wants is for that girl to find peace. The final weeks of Princess Diana and Dodi Fayed's lives are dramatized in part 1 of the final season of The Crown. Star Elizabeth Debicki says shooting the Paris paparazzi scenes was especially emotional. There's a responsibility we felt as the actors and the directors and the crew to recreate them as accurately as we felt that we could. And so it's an important story beat for the audience to understand the degree to which that harassment took place. Both Debicki and Khalid Abdallah say they're grateful for the show's depiction of Dodi, whose death has long been overshadowed by Diana's. Finally, after 26 years, he's known a little, hopefully loved a little, and therefore when he dies, finally after 26 years, mourned. This is going to be the biggest thing that any of us has ever seen. On a seemingly normal day, Mario went to Bowser's Keep to rescue Peach. But just as he was about to save her, a giant sword fell from the sky and pierced through the castle. Thus begins the tale of Super Mario RPG. The update to the classic Super Nintendo Entertainment System game finds Mario teaming up with his nemesis Bowser in an adventure to save the world. Super Mario RPG is playable now on Nintendo Switch. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Hogwarts Legacy goes portable. You don't need an owl-delivered invitation to take part in the pre-Harry Potter adventure, which is now available on Nintendo Switch. Are you ready for a new Bluey adventure? Bluey is ready to play. The anthropomorphic puppy and her family star in Bluey the video game. The interactive adventure is playable now on PC, Nintendo Switch, Xbox, and PlayStation consoles. Pedro Sánchez, el líder de la izquierda aquí en España, ya ha sido reelegido oficialmente como presidente del gobierno. Lo ha hecho después de que haya prometido ese cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial del monarca en nuestro país. Pedro Sánchez ha prometido su cargo y lo ha hecho sobre un ejemplar de la Constitución española y sin ningún tipo de objeto religioso. Lo ha hecho además y ha dicho que va a guardar y hacer guardar la Constitución en un acto que es el primero para que después ya empiece a nombrar a su gabinete, y todo apunta a que el martes ya empezará a andar ese nuevo gobierno de coalición progresista en ese Consejo de Ministros, un nuevo gobierno que estará formado por su partido, el Partido Socialista, y por sumar un partido más a la izquierda del Partido Socialista. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea continuar las conversaciones sobre el contrabando y producción de fentanilo desde China hacia Norteamérica este viernes, y lo hará en una reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en San Francisco, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El combate a la droga sintética fue el acuerdo más relevante, según la Casa Blanca, del cara a cara entre el mandatario estadounidense y el líder chino Xi Jinping esta semana, y México tiene un papel importante en esa lucha al ser el país receptor de precursores desde China, que luego ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur y que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país. López Obrador, por su parte, también planea mostrarle a Biden los resultados de una reciente cumbre sobre migración, de la cual fue anfitrión en México, un tema que analizarán para establecer, según ha dicho la Casa Blanca, nuevas medidas bilaterales para evitar los cruces irregulares en la frontera compartida. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Mickey Mouse está mostrando hopi bom para sua idade. É mascota de Disney, loja amanhã já sabra no 25 anos. Riba 18 de novembro de 2028, Mickey Mouse ha debutado em película cortico llamada Steamboat Willie. Mickey está compartindo seu cumpleaños junto com seu amor Minnie, motivo que ele também ha debutado em mesmo cartoon. Mickey, com seu nome completo está Michael Theodore Mouse, atualiza sua aparência durante o ano. Artista não ha agregado sua huevona grande, handschoenen blanco e sua niche. Mickey ha sido el primer personaje de cartoon que ha papia e ha recibido uma estrela de Hollywood en el Hollywood Walk of Fame. E você está curioso para saber qual estava sua primeira palavra, não? Telenoticia, Fabiola Angela Hernandez.